Ibe tingcho marasam news ne na maigu news headline hazi ko na te wangai dele. India mene vaccine pamadai pe ze Moderna vaccine US-made vaccine kanang belo te do buidele ze rangle. Mumbai ge Bombay rehuzobe company Cipla medu US kene I vaccine India te wangra government ne phugai beidele. Naka tevze government ne COVID vaccine India ge phugai be madaila le visitors Bharat Biotech Covaxin Serum Institution of India Covishield Russia magu Sputnik jai Moderna US magu government ne saje na karya changbe India ge tevze COVID vaccine kaplu me 33 crores sangle T20 World Cup United Arab Emirates jai Oman gene kan thogule zerangai dele October 3 crux nogane choose November 3 kruma dai ka changba kan thogule Piling sing beze ipo T20 World Cup India gane kan thora ba kodele India ge second wave COVID-19 wangbei dege pabam kilidi dele zerangle Union Home Minister Rajnath Singh Amit Shah jai National Security Agency ne PM Modi du Jammu and Kashmir ge hanai ting pet pambe palam ge ne hededam gaidele National Investigation Agency ne I Jammu and Kashmir Air Force Station bom te palam ge pegule zerangle Zai Union HRD Minister Prakash Javdekar ne Asia ge tilang be jai kalolang be test track NATRAX Madhya Pradesh ke letpet kaidele I test track ze kilometer kroi ko na jai wang robege India magu aircraft brame test bum rawam dele zarangle Union Minister ne sa je I test track kadai perege dilang be minge jai China Japan magusune ibele zerangle Assam Chief Minister Himanta ne saje poguting kumkrego vision ge Muslim melei ne du Zeme na ki zabun beze tingchira teugai singule ze sale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne saje Government of India ne rangkang 325 crores Churachampur ge Medical College Telera section teugai beze anui Nobel PM gu saki dilang bedele ze sale I Churachampur Medical College je Manipur ge teuze Hill District ke railang beri dele ze sale Central Government du Supreme Court India magu hulang ba court ne saje One Nation One Ration Card July 31st make teugai du lo zerangle Zai Supreme Court ne saje kateu sak state kacham be zai Union Territories ke migrant worker mele na hang coronavirus COVID-19 loi makta ne njigai belo zerangai dele Europe Cup 2020 now ogronge England ne Germany du 2-0 ne quarter final kedi dele Mara some news pegani mele du to dele like share subscribe te wailo